اینجا هستم و بخورم خود چسبندی که دستری امو جایتم بند که نشان زده بودی نالز بله لبشی بری کرامو بری اسکی قد کده هزبله شی هم کوکنی هزبالنا طرف شی هم کوکنی بکرم از مو چسبندش دا اینا لیمو میگیری 1 इंच बाल दूधना पिंटेक्स कोकमनी पिंटेक्स को फुल बारीक राम उबरे फुल बारीक कोकमनी मो इंच दूधना पिंटेक्स दी दार दू तंबान नालमिगे सेंटर लेस कोकमनी बराहे सुगी हस्त मोज इंच qaychi muni वो ही सेंटर ले से गरफ्ते और मेरी थाई नहीं से पैचा वाला हिस्से शिरकोक मनी बाला तरफ शम कोक मनी सेंटर ले से स्मो कोक शता हिना लिमो सेम दूधना पिंटेक्स दबाल हजी हम निजनी पिंटेक्स स्मो कोक शता इंच मो गफ्ते कना हशेदिका किरबाल इसना कोक मनी عندنا هاشيدقا قرفشي كدان بيجش مزني كوك مني تنبان اسمو هادوش لبيجش تياش دا ديزاين مو تياش دا نالمو مگري طرف كوك هزي موري برای هزو کی هستا مو اردو پیچر روی دروی منی بس قشتك شرامو بري دي قلب مو گرفته حصے بیلٹ والا يخو يرحمار دو طرف شرامو بري بیلٹ از مو تیار شتا ما انج بیلٹ خسیده گرفتم و تنبان خورا الٹا گرفتم اردو درس برابر میلی इंजेक्ट देना मैं प्लेट रेज़र में दूँ और मुझे पेश पेश को कदम मोर ताऊ जाए कि निशान से दबी ताऊ जाए रहा निशान از مور رسید इंच में दिख देना प्लेट कलान वाला में दी روی شام طرف از خود خمی دی هر دو درس برابر مونی ताऊ टाइम वो प्लेट रेज़र रेज़र ज़्यादा मोरी ताकि हर दो درس में बराबर न मादा درس موسیقی کنار دیش فول برابر آمده اینا الموروی داری والا حصه شیم کوک منی اینجا نشان میزنی تا همزی نشان موبیل تی ریزر زدنی هر دو پلیتر روی دروی میدی निशान از مو رسید اینجا هستم و کتا پلیت واپس میدی ممی تا کوک قدم وری تا کوک از مو آخر نشده بیلت مو پورا کوک شده نالی مو پورا تنبان خور میگی رامو بری لب پیچه شده آخری کاغذ مو هست جای لاستیک شهیر هم میگه بری قد که درامو بری
انبان از ما فول توتال کوک شده تیار شده. دیزاین چه هنزی والا معلوم شده که فول زبردست فول خوبش معلوم بشه. کوکودایش هم فول آسان است، فول ایزی است. اگر شما هم جایش نفهمیدین کامنت که از فرصت میتونین. امیدوارم خوش محواده باشه. کاتینگ از ما استیچینگ از ما تا دیگه توتوریال مخلوق بیلیم. برای گول خداحافظ.